sih mata contoh. Yang ni appearance apa? Ulang contoh. Kita omong kai belum pas, orang jar tu baru ni apa ini? Yang kan sense pada apa? Satu tu apa kau lihat? Abo kai curi je 20 hektar je kai mana? Abo kai transfer kan ni rang, tahu man. Jadi abo ni ulah cungkin tu rega ni rang man. Kan kafe rang man. Pura ni tu itu kaya tu kita. Mungkin cuma. Abo kai sar orchid. Abo kai orchid. Orchid ni contoh macam abo kai sar ke bedek. Abo dalam cerita kai tu orang kan. Jadi sini staff orang tu patah ni orang tu panjang udah. Baru cerita pakai mana? Baru tinggal orang 10 টাকা ভালো। Orchid umat tega sih bufang kepkanan jadi. Abo bufang aku tahu. Hyper sih abo no artificial cerita kan. Jadi u season orang itu baru. Aman butai na. Butai lagi, bubar anu sini. Sudah bukan kata cutting sini, abo kerja kata. Aman beda kayak 7 টাকা। 6 টাকা। abo already sih kau fix kerja. Mana beda kayak? Bubar. Aman medicinal be using lena. Abo ke medicinal ni, kunu kau kore. Abo ke just floriculture research tu, abo khas betul. Abo forest ni ingat sih. Abo kintu science by kunu ulok kore. Bini area kerja kata. Bufang Hah? Oke, pulai ha. Oke, artificial ba. Oke. Kamu pai Exact man kuna. Orchid কিন্তু আনখানামান অনেক দাম কম। Orchid abo kaisa jadi tuyo botol tuyo dewa kisah sini bisa dipakai air mas. Kantong. 1 month. Bukan soalnya ya. Sini dibuat. Air mas mereka bakal sini. Betul estimate Kita mesti bisa ini nak. kita Kita kalau Kenya pai tu ni ini nak.